Right na ni kumira kinda tunende mutukikare kujangi kurikana kiuri kyetara tukida kia miario ya rais ya kugate bunge iba kukumo bungene kayomba kutukia ngwataniro yaona rais Ruto miario ya rais ya kugate bunge iba kukumo bungene kayomba kutukia ngwataniro yaona rais Ruto idrene ndio ya monyo kurukira namba yetu ya SMS retina mariki nyari kunonde 23578 kana yele idhatu idhano mwanja inyanya kana kinyo kurukira mitandao yetu yo kinya niriani Facebook, X na kinya TikTok na tokathoma ya maoni yaku na ngina kuni ati speaker wa mbunge ya kaunti ya Meru Ayubundi wete wikiro kirore korwaria rokigina kiambunge cha kaunti ni taliare nene kiri ukura koga iba mainya nyontone ndi MCA bakaruta ngwe yo na utega uritungwe bo mangabana batino kwa bundi ariwa kaitene kane ndio ngabana ore MCA abatere gutega uritungwe bwawe no wenende kariba bagito tuliria marukenda kuromba mbeche chembunge iranende bakubatarake katiba na gukurukwa ko musonda yonende yakaduri murongine ndini kureta MCA kana kwa MCA ochiadi muduri murioki na ripoti ye. Speaker wa Meru Ayubundi na kathitetua na mutongiro mugo kuthwagira kirore wathoburia bwatongire turi senator Meru kaduru murungi bogutigira ati assembly chionde ndene Kenya ikithikira mukira mbeca itukurukira kithirikari cha county no tunetho changamoto enene muno riria mbeca itike ya rutero ngavana na ndi mbeciria chena chiokoria ya bukwendo muchonko na bukamuchonko na teno nto mbeciria chejira kiwe mbeciria kare gobuchainira babure assembly butyomba kuona mbeciria ankiwa ibwaga muno nyage president wetu His Excellency William Ruto nonto bwa kuona thine irian athirikari cia matura ikorea ke kwedia gutegera mwitire jwangu ejo rutero ngavana akuringana Ayubundi agonde bubu bukathonya bwitethire muno kona MCA bakuthabeta matomine muno thirikari cia county akinyabo bakona kanyaga kuria mirandi kutena guchererwa twina issues aja cia nyomba yakawa payment ichi abatugothwo ire mapema na mbeca ciareo but barabara office-ini ibaregere ku release mbeca iria na tubatu turi assembly twabandikirite barugo ithatu but na ndukona atwitite wiko 14 na the moment po iko 14 then lazima bukare ambeca iria but ketha batu twaina mbeca directly batu twatuna problem ya kure antu bare na ngui kadira ure batiko gitatia kudira na then ikethwa ikieja ugebu nene muno MCAs kugeja gutega guterwa saindi ngavana uraro gwita ngugi amna bubu etana mbere kugonga mutongire mugongo nonto bakorotera ngugumo ire kuonekana nyombe seneti na mbungera nene tikaniria na right honorable Prime Minister Irondinga are akuga utio gavana bati gweta ke senate gwetochoke biuria nonto biuria biria bigwetochokwa na area imbechi gwetwa waja kethera ni assembly zija batwi nyatu itweta senate iria lakini gweta gwurua biuria biria kurua no mbecha weta gwetwa nao akimunyando angicha thirikari na kinya masukuru ijetho jakinyerwa atwe president ajuketie ni ndongi muno na mbuga na inyirie chukuru na institutions ziri gweta ki guchoki biuria bia audit bate akareba kinya erwa na njira cha gwetu mbeca no tombeca ile bate na cio example kethe chukuru neterwe milioni 5 kana milioni 10 inabeta gwita milioni 10 na abara hakunengane abutekiriwa muthire nande Ayubundi akethwa kiromba thirikari nene itigire kinyayo nikenda gutiga thirikari cia county ni gwita bega ro kubaterie the national government eterione ora counties ikomba kuthiria marandu na uria moving forward kuma the financial 2025-2026 uria kathira utira andu rekweta rekwaro over na rearo over then ikethwa iri budgeted mbeca as a pending bill ke the next financial year tuone ura the county government ikaran without gwikira andu mbeca ciao kana kwethwa kwina pending muthuri murioki World TV mutiro jwa Kangangi.